aliens ten khovel an run donem kan channel tlom tak mai min khongaya min lo subscribe sak tu tele viewer zong te lalpan vengin ompui vek choro se la subscribe lo te point khongaya min lo subscribe zel turin kan ngan cheuni reader thar kan nei trap to la nei ka channel chuan Bangalore mi mami onem no nap mai BSc nursing final year July mek nen in beramin kan thokota nakina chuan ama vek hian ala chia thin don ani hian ama subject lampang ngai num tak te kan ngai thlak turin la chop sak ngei anga bei seila a thome ole tuntuma hian aliens ten khovel an run don MT hi kan lo sei dona ngun devin atop thlangin min lo ngai thlak sak don ne aliens ten khovel an run don le don lo hriat nan chuan aliens te hi an ngai MT hriat apoimo a chung chu kan chui phot angai ni ama sain kan universe hom chunga hian galaxy tluk le ding on zan hi vel omin an hrephota galaxy tin chuan arsi tluk le ding on zan hi vel zet an pai buka galaxy pakhat ve mai milky way anti pon sirlama kan ni chu alo in khai ve lawa hel tu shim hi planet te dwarf planets te comets te engmozat anei trawa chung jinga chuan planet earth anti a che nunna oma planet earth kanom na lei hi mithiam te soidan mangin nunna theina mun Goldilocks zone anti a Goldilocks zone mun lai chu home star atangin na atok vel che turania magnetic field te radiation te temperature home star atanga adon dana te atok che turani anti a water hi a liquid fridge vapor tui hu khanmo thei tur antibuk le zelani mithiam te chun Goldilocks zone planet te hi sasari somriat an confirm towa tuna chuan James Webb telescope te an kap chuak le ngal towa an lam hu chu bel zelang chu hei hian tuna an khol na ya an mu chu zat number mai ani na taka chuan confirm ri silo Goldilocks zone hi tluk le ding on khat chu phang lo in ngai arin hei hi aliens theina chan tu chu ani phota nunna theina tur hian kan khovel temperature ang hi ani kher angai dik lawa Godzilla fi ma empo Godzilla khan nuclear act che hlir alo ai ani kha arsi atanga radiation chakpui te nunna atana ring an lo chuan aro puin an dei rei du ngotang kan khovela ngai po hian extremophils anti te chuan oma chung te chu borok salutuk temperature degree celsius somruka tanga tuiso bor theina degree za ate za som nia te andam zo thawa extremophils te chu sang thanan nia thermophils heat lover an oma thil sangam chi tina sarcophils cold lover an boka hang te hin votan ngam ma vur ai vot taya te po minus degree ate po annung thaya acidophils acid lovers anom le hang te hin sulfuric acid te hydrochloric acid te chu enga ma an ngai velawa salty lovers anom le a chun radiophils anom le a radiation lovers anom le bok khovela nunna nei ramsa te kanna na hriat angchi te ho an thi nge na tur mishing minute tampo kandam thailo na tura andam thai tlatani hei wang ringot po hian khovel phi lama nunna thaile thailo te hi mishing te kanom thai don le don lo te na khai khin chi chu ani lawang heng thil te hi mishing le nungcha te ta na dam ngai na lo kan ta na dam ngai na lo turania extreme temperature te extreme cold te extreme acid le salt te hi protective shield ti maila in vena ang kan nei chuan ati dan ala uma ang point hang vena ang chi te po hilom ta se radiation chuan shield akal tlang thaya radiophils radiation zungzam engan ma ngai lo ho te hi lo chui le big taila hang Deinococcus radiodurans Virandimonas Rhodococcus Halomonas Herbaspirillum Hymenobacter Rhodobacter ang chi te hi ultraviolet ray te mishing te ta na thi theina hlom tak gamma ray te nuclear zungzama te andam chuak thaya aliens te chu lom ta se kaini angin an taksa ader thong khar lawanga an DNA te po kan DNA nen ai nang buk lawanga chu wang chun kan ngai ai hian van lam khoi emo huna khian nunna theina hun chu atam nge yang kan khovela po hetiang thil hi kan hu ani si chuan nunna shim hi pathian siam kan tia engpo chulo ni se khovele achunga cheng nun nei te hi kan vai me hian carbon based compound kan ni
carbon te element hian outermost electron pali anaya element dang te zum kul theu thein amino acid chuta proteins chuta DNA asim le chuta tangchuan carbon based life form kan lo ni ta a kan taksa 19% borvel hi carbon ani carbon based compound na life form te hi kan der thong hle me ya kan taksa te chu achema bok sia engmo hleka kan taksa element te in zum na chu ake dar ma em bok nen ake dar zo hun chu kan taksa chet hun ania galaxy chirsen lo jinga avan tlang milky way galaxy a apon lam orange arms anti laya arsi pakhat ni alo de ve va a hel tu planet treu te a chun engamo in chop pol fu wangin na alo piang talawa helai planet ada nun lo ta hi carbon based life form chu alo ni ta a silicon element hian carbon nan in an tam takanaya outer shell a electron pali anei ve a element dangte azom kul ve teu thaya mithiam te chun aliens te hian carbon based compound manglawin silicon based compound nun na tan mangin an ria tuna ri chuan khovela silicon based compound chu an la mulo na a aliens life form atan chuan silicon based hi theitura an ngai ani silicon based life form hi a omani ti rin theina tu tam tak a oma kan taksa apo gram sari ari chu kan pai trana scientist te chun kan khovel ni lo khovel hundanga te nitrogen based life form te phosphorus life best form te po thein an ringa bacteria chikha GFAG1 a te po an taksa a nu chaten kan hu te mem arsenic chu an pai trana an taksa tana poimo le tangkai em alo ni si chu tiang bokin gamma ray te ultraviolet ray te radiation zungzam la tak te chu extremophiles te tan chuan andam ko chuna tana thil tangkai tak alo ni jok boksia heng te wangot po hian aliens te hi an ngai ti achianga aliens te chu carbon based ani emo silicon ani emo nitrogen based emo atang po in life form chu lo nei ta se kan universe upajia chu chuan khovela nun na lawm tran nei rei lo te ani a khovela nun na lo man kum chirsen nun na lo ma kum chirsen lawa khan universe alo dei to po universe an lo dei to po ani thaya kan khovela nun na lawm tran dan po hi hote mai ani a nun na hi tuipui tanga lo chuak ania planet archa tui alo tran hian nun na insim na ta na poimo tu element tele gas te chu sa temperature atok te omin tuipui jawa kol pethain aron chun jewa electric charge wangin chemical reaction te alo oma amino acid lo piang chukin protein sa chuta tangin DNA tangle zelin thil nung changkang jok te alo oma thil maksoi lei thei lo ero chu nun nei chi sang in ang lo tak kanum laya machine te fingra phlabi lutukhiani hei ero achan hriat mai chi po ani lo chuba ka lamak le chu mithiam te chuan khovela kumplu le ding on 4.3 khan na lowin tranin an hria machine te hi kummak ta duai sari kalta vel atangin kan lo ve chawa thei ang chuan ma kan son zela kummak ta duai tam tak chu han ngai tuila prehistory chui phak lo rei lu tuka machine te kan lo khosa a chuta machine ten chui phak chin history ka han nei le technology a mason na mi lawa kumjani chu le ka mason na azu mai hi thil thleng phal ani lo mai theni aliens te hi khovela na ma pun arsidanga an lo rang thei to khovela na nuwa lo ve chau te po ani thaya kan universe upajong atanga chu thi chuan kan khovela na lo ma pun hun sang som taman na lo theina chan si omani aliens te chuan soi tawngin nunna tan kan taksa siam na ang chi ani emo ni lo emo eng po chu lo ni se protective shield thatak te an nei thei ba ka an DNA na tho dan te chu technology sang tak nuya shefi in an DNA te po an modify thei dei to mai theya chu tiang alo ni phot chuan Goldilocks zone kher lawa po hian andam kho chuak thei don ti na ani pathian ring tu kan ni a Bible hian dot a soi lo ti hi kan ring ani si chuan aliens te hi an kan ring turani kan lalpa Isu Krista ngain helaya lo po hian tlan sa tam tak kanai atia wana vantil ko thil ti sul te khatlan an ngai reng lawa tharau khovel dimension ani wangin antan ngai damna om velo van mi pui alam tang te po in tlan turin thil an ti sul bo kheng lo mi jau te chun Isu Krista hi pathian fapa kan tia ani lo chu ani mi lawa kan ngai dana chuan pathian hi athu bera aduta afapa Isu Krista tharau thiang hlim hi chu an pani atir ka kan ngai dewa
ma se mi hrangan ni lawa pakhatan ni isu soi chu pathian soi ani a isu hi chiang takin pathian ani kan una upc hote hian an soi dik chi reng ani vanin dona awm hun kha kan ni le thla siam ani ma rei tak ani lo ti arin thei ome satana po paithlak ani vele leya kol phe angin alo tla zuaya hei hi isu krista in thutlung thar lama vana tanga mai anga satana kol phe anga atlalai amu thu min sil bukani van in dona bo chit na khan leile van angong veka satana khan pathian thil siam nun na nei zong zong telaka na athukanga ati kholo thei chu ati kholo ang ti achiang sa renga engtin nge athlem thluka engtiang chin nge an bo chit ve ti te chu kan bible in soitlul atilem lawa ma se chui thei tur thil poimo chu pathian isuin min lo sil ti mai sia entirna ram ro pui tak alo ding to thina Alexander the Great kan sia Medo Persian na anin dona chanchin bu chapui khalo nei taila midang ado lo ti na ani lawa Greece te Bactrim te Lydia te India aron beidan te khang chi te chanchin bu ale khabuang zong khanum ta se cha pui mai cher tur om don thawa chutiang che chuan kan khovel ars che lawa po hian thon thungai num tak dik boxi kan hriat lo tam taki om don ani hei wang po hian 100% smuggling tiang deuh khan aliens te hi universe a hian an om ve ti hi 100% in achiang em ani ole ngai thatu du takte u aliens te chu an ngai ti kan ring thiam to anga next video min lo ngai thlau sak le ngai turin kan ngen chewa aliens ten khovel an ron run chan tu te an tan thil har sa ni mt te kan lo invent dan tu te ngai thlak thei turin kan lo in chop le anga min lo ngai thlak sak le theu turin in khongai na kan dilin kan ngen ani